Keblai pebaro syakatup khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke Shillong. Iahap UCM ban khang bat kam shnong iki nong shakri Sorkar. Pynkup burom ke Dorbar shnong Wahingdoh iki nongtrei ke koit ke khiah. Sngewsih iki nonghikai SSA bang yok tulop. Bat 10,000 TYNGKA IOHKHUR UBAH TIBARIOUS. Bat mentangin pa syaki khubor bakam banyak. UCM jonga Khasi Hills District Council UBAH Titos Khan hakas nginingkong ulapan pau ba Sngewsih iahap satya ban khang ye ki nongtrei Sorkar bakin bat kam haki shnong githau. Habakren bikilat pathai Khubor UBAH Titos ulong baka kam rang ba shnong kadi ka basyutrei mon Sngewsih kumta kam long satya ka Sngewsih iahap ban khang. Pi hadin ba ngalai i haki lat pathai Khubor. Ya ka jingmi jong ka notification na kaliang jong ka education department. Ya ka ba lamana lani lakhang ya ki nonghikai bakin bat ya ki kam haki political party bakum juru haki local bodies. Te na kaliang ka jonga kum o CM ka ba konsan ka bentak ya ka ba ngalalej ban pensngau hau education minister bar ngala airu ya ka jingtho. Bada ka bakdauru ya ka amendment ka balawanra da ka Sorkari ha ka amendment ya ki rules ki bedai bat ki service rule jong ki nonghikai ka benta ya ka ba na ka Sorkari ka la dep weng ba kamkhang ya ki nonghikai ba ki nyashim benta ha ki local bodies ka bamut ha ki Dorbar shnong. Tena takadaw nakaliang ka chunga ngalalej ban ya kendu ya minister in charge ng education. Pagkas tanak kalong ba nakaliang ka chung uru ula ay ka jing pansyay ba kamden ka jing thu ban le kumta. Tenrei ngalaong iu ba wat lada kaliang ka chung umden ka ta jing thu enrei ka notification pat kapan pausyay bat kapan kulmar jingmut ya ki nongkit kam shnong namar habangi ong ki local bodies kamut ya ki Dorbar shnong. Te nakaliang kejong ahi ngayang persya ya kata ba kabom la long ban khang ya ki nonghikai bakin bat ya ki kam shnong kumi ki kam rang ba shnong lanis ke tri shnong namar ka kam rang ba shnong kari ka kam ka balong mon sobha kabom dan kanu no jing sniu jing siu bat kaderu ka kam ka ba ngi don kam ha ki Dorbar shnong ban yo ki breu ki balanang la start ba kinyakit ya ki kam shnong kam thau. Tinakaliang jong menteri uladap ai yang ay kajing kular ba unsa ai biang dakawi pakai notification de se kaban penbej ya kanika notification kabalami bakan nomdan kanunu jing sutu bakla nakaliang jong ki Dorbar shnong ba naong ba khang ya kirang ba shnong banong rang ba shnong. Ka office jong ka district labor office jawai rengkat ka jingitrei lang ka common services center West Hills District but ka all Janta master role workers and labor union jawai unit hene ka sngi ki lapelong ka jing pensngau thu pat ba halor ka ishram haplau ka office trekam jong ka Dorbar shnong tempang yaw masyang jawai. Ikong bitoy labor inspector haba pensyai halor kani ka ishram ilong baro ki batri bella ni ki bamyo ya ka kamai kaji ka babiang unorganized workers kentup naduk ki batri mystery ki batri master role ki nong gram ki nong regionry ki midday meal bat ki wei ki laban penrum kerteng yelade khnang ban yo ikilat jingiram namar lingba kani ka ishram ka Sorkar ka laban shnai ki policy bapher Kabapen rung kerteng kanyarap bahaya ki patpa namar kathong jong ka Sorkar India ban nang ni syakman baro ki skim bawan na ka Sorkar pedeng kan netbed lingba ka ishram ong ikong bitoy. Hakman Sorkar India ini skma pura skim bawan na Sorkar beding tenan di ugang ishram. Nek mulai pun tahu mandi ni kedua Sorkar ini rapi baru kedua tinggi tinggal siap tinggal di dalam kedua yang tak selagi seperti itu. Kemudian sistem ini Islam beliau ini penjara adikat berangkat di jalan utama. Kejaman luar berada di TV, di mana kita nongtrei lah, dunai apa. Mereka beliau orang India. Guru sistem ini India adalah usaha transport khas Punjab, jam Kashmir kan mulai untuk juta dia, hari ini online scheme. Ikut khas dari sistem Islam, rumah dicari presiden, rumah istri
Mari kita berusaha yang nak mudah contoh. Jika ini apply snem di Islam, timbik di rumah kita shnong di India, jadi kalau mari kita akan segera bersama, mari kita nonghikai. Jadi kalau di Islam, kami itu mungkin hendak itu besar, ini Islam. Mari kita segera melakukan skim Sorkar, apa itu Islam, apa itu timbik di office kau nak di, apa itu ada di sini macam macam. Dan ini Islam kan, dia orang ni skim Khubor. Untuk apa? Ini kita perlu buat ini mereka kita ini nonghikai yang ini, improve kita. Hari ini sebab program Sorkar dia itu. Pynkup burom ka Dorbar shnong Wahingdoh iki nongtrei ka koit ka khiah bat ki batri mon Sngewsih ki baya kun shitom hakini ki snem banyada nagajing sapriang uknyang jingpang COVID-19 ubalawan link shop ka jala bat ka perthai barok kawai. Ya kini kejing pynkup burom la pelong ha community Dorbar hall Wahingdoh aka arpau terik mentau benai nokpra arjar arpoi berhakani kesngiu director of health service u Dr. Amanwar ulalong ukongsan ha kejing don lang urang ba shnong ka Wahingdoh UBAH marbanyang kinongkit kam shnong ki doctor ki magistrate bat kiwe isolation kani kabenda pada gewara jinge sibut mak ban ila dan kam bandam di counselors di dunia ban batai ban ayin sim ban katang jahat iski katang jahat benar ban kut snem ni syambat ke bahatam ban sumal ya kini tibayo ini kena dipam ibam dah sitam kedai itu ini pada kata-kata yang sesyum yang kata-kata yang ada Sorkar kat balahi nin sumar ko ye bagi I bagani ke jing sumar ko ye kawan ra sisa ya ka jingkat ke jing khiah ka bakham klor bat ke bakham stem apor wan khyang pang kong nimna te bahas pang na kata-kata miyalet keleng-keleng bagi minister atau apor kat sabadan kat sabki khat nilai bagi I kumu bagi sah umum ban batai ni ibun pada kijing beli hendai kapakong sanne kabingiya ingkat kalau gani oi bagi jiklat yang kecing kerman hagani dari itu kecing kerman but kini kecing kerman kawan lain kawan na kecing net kecing na kecing tuai kecing hala kecong kecing net you break right now bau riu semar undang berkat kami hari ini IAHAP TIBARIOUS Meghalaya Wushu Association East Khasi Hills District kalapelong ya kalumpong ya kun wushu baningkong hamadan rating indoor hall balapanyat da kamadan rating martial arts physical and fitness club lawan banpli ya kini kerinsan da MDC kanong tmai constituency ha ka khat new trik nokpra balapanha perda ya kini kerinsan ya kun ha ka khat pra trik nokpra da uba lambor malnyang MLA kanong krem constituency Napedeng ki babun ki nong wan yeshimenta don kenjat ngut ki bala syajit kum ki best fighter nakaliang ki nong kun shinrang unang te shaprang nong kendri ubadei na ka club jongka lamprang combat school of martial arts but nakaliang ki kenthei ka larisha nong plang jongka penshai school of martial arts ki layo ekanam best fighter ya kanam la du hakani kerinsan lara da ka donita school of martial arts but kabawan baar layo ra da ka madan rating martial arts physical and fitness club but kabawan balai layo ra da ka lamprang combat school of martial arts but ka stay strong and fitness club kalayo ek discipline team hakani kasngi le don lang uba doni rani president ka Meghalaya Wushu Association uba penshai mauri president ka East Khasi Hills District Meghalaya Wushu Association ba Andy G Kharkongor president ka Madanrating Martial Arts Physical and Fitness Club samla kitbok dakar organizing secretary ka Madanrating Martial Arts Physical and Fitness Club ka samla Lorenza Songthiang secretary ka East Khasi Hills District Wushu Association na lor ki nong mi kmat kathan ki balawan sinran lang ban ai min sim ye ki nong ile kai I ba kani ka Sngewsih lo bajong katlo kila yak sa kila le stop
Yaki organizers hantam yaki whole state mo iba andin bat ketim jungi ilai stom lengkap dikit bat kiwe-kiwe kita khot iba rumah menjer penting ilai stom bat ulong ke di sengi ke ba job ke ba sultanat adu kata ti kejing nyeram jungi ram stom ban yo ke stadium no kedai kuwe iba ko santam nga kermen babin nangis kuat binang ai la susu mo bat ngabu ke kerpat di chief guest jungi di right hand man ngelawan om jungi malam mo lambor malnya badi beli ngala ai tu sti bangi kerpat nomor ba kila UI hida ke jong khman ba ke jingi jungi ke dei ke sekali kan di hagatu kapor bagi dap snem ke ka mananting masalah and physical fitness club nilai song hagani ke cekahi bat ngala ya keren badi mengala un sepangkat dia gajing dan kami kini ya kini kum kering ko bangi dan kami kering bang kinla man le kam kai kam ha bat ila ai na tikular mo verbal assurance ba insa jarab jeng lemba jepi ba Johnny Star Mauri na anoba kini kelata Nonghikai School, Haki School SSA, kila penpau ke jing Sngewsih ke bakrau, halor ke jing pen slem jong ke Sorkar ben siu noi ke tulop ke bala sakut mentala bun benai bha. Haba penpau ya keniu Presiden ke Meghalaya SSA School Association UBAH Aristotle Rimbai, uloong beki Nonghikai mentala san benai ki klem yo tulop satya. Kalong ke ai ke ba pendio mensim, bat ke ba Sngewsih yang i baro ke Nonghikai SSA Khubor Na Ka Jylla Meghalaya hakaba hadu menta ka sengi arpotrik jong benai Disember arajar arpawei kabadai ka sengi kaba khado kaba ngi nakaliang jong Nonghikai SSA Khubor kalama jong ka Meghalaya SSA School Association ngila ai por ya ka Sorkar Jylla ban penurlong ya ka jingdawa jongi kata ban pelai ya ka song pisa kaba shispa saw crore kabadai ka additional fund kabadai ban bon da ka state government na ka benta ban siu ya ka tulop Nonghikai SSA kat kum ka cupping norms jong ka samagra shiksha abhiyan kabala sa bat ka state government nani kabala don hak account jong ka state government hakini ki snem ki bala deb ti kum ka dak ka jing persha halor ka jing skap menti jong ka Meghalaya Democratic Alliance Hapo ka jingelam jong isar Conrad K Sangma kum i Chief Minister nakaliang jong i Nonghikai SSA ngin pelong ya ka non cooperation movement persya ya ka Sorkar Jylla kaban sedang na do lasai ka sengi ka arpwetrik u Disember arjar arpwei bat kaban kut tat hadu ba ka Sorkar Jylla kan siu ya ka tulop badangsa jong i Nonghikai SSA hakani kan non cooperation movement baro Nonghikai SSA Khubor Na Ka Jylla Meghalaya kinom shim benta hakinu ki program kibala ptha lane kibala pha banle da ka Sorkar Jylla
la kidei kibawan na kaliang jong ka education department ni na ka health department ni na ka sport department ni na kino ki department kibade jong ka sorkar kibala pha ban pendep haki school na lor kata baro kino hikai SSE kinom shimbenta yaki program kibadai shabar na ka education la ka dei haka election duty baro kino hikai SSE nginom shimbenta show lening nginom perform show yaka duty jongi kumki BLOs lani ban perform yaka duties hakabai dei bat ka COVID 19 awareness program bat kiwei ki program kiba pha nakaliang jongka Sorkar Meghalaya. Ka Angels Garden Park Committee GHM Guest House Caroline Colony Jawai halor ka thong ban penchloria ki khna ha ka khat pratrik no pra arjar arpoi kalapulong ya ka first kids fashion show ha Angels Garden Park ha kani ka guest house Schwabens dang ka fashion show ladon ka jingya lang belingkon ha ka bau executive engineer ka PHE Sning OS Najiar ulalongkom ukongsan Nakaliang utra jong ni kapak UGM Lamar ulong kadaw bapelong ya kini kejingya kop fashion show de kadai ban penchuluria ki kena bikin shimenta haki wei pat ki jat jingya kop laong balashna ya kini kapak de bah jawai dang duna bah ki jaka pen bernia ya ki kena bad ka jingdon kini ka jaka kan yerap ban pen kiwi ki kam shangkai ha jawai Ukongsan US Najar habakren ulai khuble UGM Lamar baulashnai gani kapak namar kumbalong menta jawai kibriu ki sngotenat panshangkai shasen tuksiar tangba menta kibriu ki la ban yalam kai ki khun chakani ga jaka layo iki kintin ngo blai na urin song shooting bat ki kintin khuble pat na udawru lalu ki khna balawan shimenta kani ka kids show ki don kumba sapu saw ngut this nem adokat arsnem Andai wat negani ka shong I daman ka first time ka nongkong. Ewa, cipun ki jingluna hami thawe yakani ki jingluna la sewa hagi snem ka dawanan kani ka show man ka ko nang per Contestant number 5. What is your name? Judges kindly check for UOHKHUR UBAH TIBARIOUS shut up ye kasong pisa shipho hajar tingka hagajing job jong u ye kajing kop jing rai Christmas bakrteng Christmas melody balapnya de Don Bosco media gum shibenta ban penki ya kasap kapong jonggi khna samla ka Don Bosco media harungkat ba Don Bosco youth center mentau snem kalapelong ye kajing kop rai Christmas tin rai Wat la kani kajing kop rai lepentip nado benai risau peusi duna bah ki bai shimbenta Layo tang pratali jing rai Christmas but kinangi shimbenta kidai na India, Nigeria but na United Kingdom. Kat kum ka kendon balapin mi dak Don Bosco media ki jing rai ki babon nong pet ha ka YouTube channel jongka kinong job but ka jing yakop kalakut ha ka khat pratarik nok pra por khat arbaje men met. Barakate ka por balabo ka jing rai Jesus Christ lakha da utibarius shut up Ulayo pras pangut ki views, but ulayo ikanam beningkong, buat sekakenhon na Siliguri haga kedan baar, but kilayo ikasong pisa bah nyaw hajar tingka, ya kajing rai jengki ke bakerteng the joy of Christmas. Kajing rai laingut ki restart bala tau do ubala jet lang karjana, kalayo ikanam balai but kasong pisa basan hajar tingka. Lekerpat ikini kinong job bikin wan cha office jong Don Bosco media ban wan shim ye khusnam jong pi da kabara artat ye ka ID proof jong pi To stop
Ke music video baar jong ke film klip mat bakat do bala tho do Michael Merchang director ya ke bala plat pai ba ha ke jan miet khat pratrik nok pra arjar arpoi ha ke YouTube channel jong ka Calm Entertainment da ka YR Maulong EAC Amlaram Civil Subdivision kum ka Kongsan lungkat ke jinge don lang ui po chen in charge Raliang Police Outpost kum usim bot Kongsan but kiwei ha ke jinge lang bala pelong ha nong talang shnong Pynkup West Janta Hills District. Ia kini ke music video klempoi perkat la aktuk perkat pochen bat kalana jungai ki banagathai warjan tiahi. Director Michael Merchang kum uwei ubajushna film uloong baling baga Calm Entertainment uron ka jing ang not ban penkiu ya kasap ak film ki samla ka than warjan tia. Kawai ar maulong ka kermen babaro ki pai ba kin board ik jinggar pa jang kitrai kumbala long trai do Michael ubala penbiet penbiang na dong shadong na kaliang ki pai ba pat don kam bakin kershan da ka ba share like pat subscribe bat kaliang kam uplim te sisndon na ngapor ngamdore ban ong ngade ban IP ndreng ai di publik bakerpang ya iperkat pochen ya ilana jungai ibadai nakathan bab jatia jongihi ibala kloy ban shimbenta ban klemar klem ya daru paya benta ibadai wene aktor banangkong iba ak ya kula jopi le se play iru dalamne kuble shibon ya piro kide baro laimut kide kita kisamla ibadon kita kasa ha kathan griwar jongi telemba jogine laimut ngakarmen bakin sabi shushu namar ha ini kisi komenta kidai kisni kiba kerduk kam kerduk jam tekane kade ka we kala kaban ai kam ai jam ya kena samla ngangai kibaro yai babenta bani atok check Bat dak itu ki khubor ngila poi shik bakun tat hadu bengin desem yang khuble shibon.